how do you see the business cooperation between China, Hong Kong and Slovenia? It has been doing very well. In particular, the Slovenian wine has a very good market in Hong Kong because the Slovenia Chamber of Commerce has led a delegation to Hong Kong since 2 years ago to present the high-quality Slovenian wine to the Hong Kong purchasers and also Chinese purchasers. And I understand that they are coming to Hong Kong again for our International Wine and Spirits Festival later this year. This is a very good start to introduce Slovenian good products to Hong Kong, to China and to Asia. And I look forward to more Slovenian products, especially the food products, coming to Hong Kong very soon. Kaj se dogaja, kaj je novega pri poslovnem sodelovanju s Kitajsko? Slišali smo veliko dobrih novic. Še vedno imamo rast, ki je nad 10% letno. Če se primerjamo z letom 2013, naš izvoz na Kitajsko je narastel, mislim, za približno 150%, tako da smo že prebili neko magično mejo, ki smo imeli v misli, to je 300 milijonov. Jaz verjamem, da bomo rasli naprej. Narašča tudi uvoz, mislim, ampak bistveno počasneje, nekje za 40% od leta 2013, tako da v nekaj letih bo blagovna menjava izenačena in to mora biti cilj med prijateljskimi državami. Sem pa zelo vesel, ker očitno se bližamo tudi temu, kar sem se lansko leto novembra dogovoril z oblastjo v Hongkongu. Bilo je več dogovorov, najpomembnejša sta dva. Prvi, da se poveže zelo znan college iz Hongkonga za Mariborsko univerzo in so blizu tega, da podpišejo dogovor o sodelovanju, kar je dobra novica za Slovenijo, se bomo dobili dodatna znanja. Kot drugo pa je bolj čvrsto sodelovanje urada v Hongkongu za trgovino in po ekonomijo, ki je mogoče celo najbolj pomemben urad v Hongkongu za našo gospodarsko zbornico, z namenom, da se naredi platforma za gospodarsko sodelovanje. Vidim tudi tukaj, da je vedno več stikov in resna namera, da sodelujejo. Torej, sam sem zadovoljen.